E a abertura do jogo Copa membuat Kerala Sanana Gusmau tina riunrua no recém Lima, Clube FC relai la lei soro equipa adversário FC Peniteli, nebe Ikusmai FC la lei manan jogo nei ho score 6-5. Evento abertura jogo nei realiza Estádio Municipal Cafermera, sábado e halora no alu fulang março tina riunrua no recém Lima. Treinador da equipa relai la FC Duarte Gusmau, hatu agradece a equipa rua nebe loke jogo nei, sira hatu exemplo de actebes e campolaran, halorami estádio Cafermera. Mas que jogo abertura ni nini equipa manan hasor equipa usi penitelinian, ho score nebe mihis, mas be sira la com vontade, atu continua do unituir sira ne metas nebe iha, katak joga to final. Nia parte mos apreciação da equipa relai la leia, nebe fona confiança bania, hodi sai sira ne treinador, mas que jogador sira ia clube nei, balu ni experiência para Clunian. Ya, kalau amenaran waktu itu mau sudah turun doain saya juara siap kami dan doa equipa relai la leia. Sim primeiro cara agradecer para equipa ruan de Macoba. Ia itu kan nos la ia kita la ia saya terus pakai sekolah parabéns Deus para equipa ruan kami makan dulu coba dia. Nomos kami makan dulu musimnya além musim skill de makia sempre itu intare animados estado hoy vamos sempre ser lupa malu aí vem terus a equipa relai ali saya cambiam saya Roy bicara Roy saya memang kami se prepara dia bisa kami memilih siap de metas de memang kami behera kami bere to final sama durante ini kami mulai sempre final ya pakai apa polisia waktu besar saya sempre final tadi itu memang harus apa karena tema itu durante ini kami kiper lain kami biar jogador tidak treinador ini mabiak durante kami treino lah ya kami la presidente itu mau Feliciano kalau yang arah mulu memang lagi tahu mau treino dia mau durante ini mau treino lama itu pasnya jadi jauh ini kalau kami depan representasi pas lain itu tapi Pak official lolos nih, Pak Anies tahu baru, tapi jadi tahu apresiasi kapasitas biar tahu juga treinador, como mesmo que seria experiência de jogo para que o gol tahu, tapi hoje biar kapasitas kita tahu, apa tahu juga sehingga Pak kiper nih, apa biar kamu berdiri pertama itu sendiri masih di jogo ini tenemos, ini bukan arah relay, tapi jugador si hoy dari awal Abe, pulang di situ ya dari orang tua. Itu karena desi bantu lagi ini memang bono apa gimana nih? Terus kok kita itu yang sebelum itu. Nunemos Eduardo Pereira, treinador do Clube FC Peniteli, afirma e a primeira jogo sira retam oportunidade para close, mas bem jogador sira makla aproveita o dia, depois tama em segunda parte, sira na equipa consegue hatama golo, to empata 5-5, mas bem toia minuto e kusnian, jogador linha koto halo falha, numa equipa o CFC relai la leia hatama golo e kusnian, no jogo termina o score 6-5. No sira husuba comissão organizadora, ba jogo nei, atu hadia arbitragem ho qualidade, no profissional tanpa arbitro ladu neutro. Quando o jogo levar na fatalidade,
Ya pensamos, vos tienes preparação de jogo de Alemanha. Essa também a sua vou tirar quase um animal mais ou menos itu Reportagem Lovai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emogoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no Fahia Tutang ba media sosial Hoto.